Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Naigrahe kon manong nemi di kotse. Iti sasangpet ko dito balay, manipod iti pisina, iti day tangamalim. Iti sabaten nak manong nemi ni Karen, nga asawa. Abay nga sa mong intugot ni John nga nakta. Matmaturog, tikas ting oras. Ubaan ni nanang. Ha? Ada ni nanang? Ada. Nga lula. Kita, ada pala dito karubay, tikas ting oras. Hindi pa nagsarding agmamarites. Anatranta ni nanang. Madlaw ko. Roli honey. At ang sakit din nakataktak ka problema na. Umay dito ita, tada problema na. Yung naong problema na, saan ko makikita? Sumbertan. Tapno, makapagsalita kayo ni nanang mo. Umakan. Kabayatan amagbag na kami nga sumrek. Iti asawa kiti balay, manong nemi. Dagos ang sumplot kanyak, tinapalabas. Kasla kahit ko pugtuman manong nemi no anya ti kasapulan ni nanang. Anya kata. Hindi makita manong nemi langan na talaga tek problema. Ubanin dyan. Dagagayam nang. Ayun anak at daak. Nilulam. Abay, nyo na danon. Hindi kasi ngamin nga oras, nanang, talagang adda pala dito karubang nga magkimarmarites. Bayan nyo tayo naksapulit, Ibaga ka na kayo. Saanin. Ala, muting nga rotin ni John, labno makapagsalita kayo nga, kini Rolly, umakanak kananak, tanta di kusina. Irapin tatagluto. Kat dinto to nga mangrabi ni Lula. Umakan. Ngayon pinanawak tinak parang nemi siyempre kak iti kwarto tapno mamles. Sakman lang nagsubli manong nemi iti ayan na. Ano iti kasapulan niya? Langayo tek problema. Adoon na yung tibim makatan nyo. Sila kailang kasadaran ka ni Lola. Alay ba kayo naman sa pulyo? Anak. Sabi ka sila maligatan kayo nga mga maga. Nuanyat masapulyo. Baga yun. Abi na kayo magtimak. Gasgastalin nyo ti oras. Tsaka mo nakasalong Rocky. Di ako mo nakasalong Rocky, anak. Nakadagdagsing nga nakadagdagkal ti problema. May panggap ka di? Iriyan niya kita sino? May panggap ka ni Ruben nga asawa ka. Ruben nga asawa yo? Nga ama dagiti dua ang kakapsat ko iti ina. Panag ko na awan bibiyan ko kinkwan. Anak, ada iti ospital. Nagsubli-subli iti ospital. Doon ti utang ko gapukin ko na.
kasapulan nga maoperaan. At dapat kadi, kwarta nga nasa pulak, nginut-utang ng saan nga umanay. Madipay nga kagudwa at kasapulan nga kwarta nga may sagana tapno may isang kati operasyon. Nanang. Naati pa manong name data maragsarita may kaninanang idita sumrek nga sumangpet ni Lola. Eh, adda ka magaya, lagreng. Wala nang nagbanwak man. Di ka nang namkasta nga rod apingat ka sa tilakam. Amok ko mga adda ka gaem dito eh. Sardin ko ba tinakimari tas kalakit-patak nga Lola nga ba. Kasla agsangsangin ka doon at ka dinatay. Nagdadanda ni matay, danang. Sino? May isa ka naging doang apukukin ka. Nga dyan ni Role. Hindi ka no lakay Ruben, danang. Ay Lola. Tindanda ni matay. Wala. Matay ka di matlay ngayon. Kabekas natin ko na yun, danang. Kasapulan dak ka di. When mabangko tulungan ni Karen na magisagana ti pangrabian. Nagtugaw kay kumanan ng tatulungan dak. Kita niya, di may tulong ko. Kasapulan dak kala kwarta ni Ruben tapno may sayang katiperasyon. Kwarta, agawan ti maitid ko, awan ti may tulong ko at magalak ko mga roti kwarta. Tulungan da ka mga lukoy tirik na ti apu ko yo. Ni Rolly. Na tumulong. Tiyak tukanten ti tumulong. Iti asawam nanan. Anak. Saan nga sinsinan tinaramit na? Datalo nga saan ko malipatan. Saan ko pulos nga malipatan nga tao. Hamiyo ka din sa sino na kita katalo. Talo nga jak to pulos malipatan. Ni Lola. Ni Lola nga nang tulong kanyak iti kaadak iti karigatan. Kensi ka, nanang. Jak malipatan nga si ka nga may isang ina nga nagbaybay a kanyak. Anak, tuwa, di mabaling ko nga saan ko apakalipatan ka. Di ka malipatan gabot na sikat ti inak nga nangipas ngay kanyak. Ngimimpas ngay naklayang sanak binaybayaan. Imbati na kinilola. Anak, kan kanurahan ti aming ngajak malipatan nga tao dito'y lubong. Ti asawa yo! Ti asawa yung nga nangiruromen kanyak. Ti asawa yung nga nangipan kanyak iti karigatan. Lipate mo tinapalabas. Anak, tupulos malipatan tinapalabas. Kaputunggal malagip ko. Nga kitaak nagiti piglat ang apuan ng tinapalabas. Nang nangaruna iti bukod ko. Nawang pulos ti asi, ti asawa yo. Nga nang basno-basnot kanyak, idinikodan, ti kinaganos ti magik, kabasak pala iti ngobing. Halawan, agpaiso. Imparig na naman kanyak, idi ti pamatag ti may sangama. Ngam idi impas ngaymon, dagiti duwa nga kakabsat ko, nga putot na kada kayo. Hawanin, sana kung nga bilang anak. Sana kung nga bilang anak, gabutad dan bukod na nga putot ka na kayo. Saan nga ba sidla, hindi nga bidot ko. Gusto ko na iti pa ng mansuna kanyak. King kang pinanawan dak, kadimbati dak, iti sidong ni Lola. Sayta, umay kayo nga patulong kanyak.
nga tuluwak tayo nga demonyo. Anak, siyak titulungam. Kitayam tilangak, anak. Kasla bakbakit akbayad ngim nilulam. Gapati kaado, nga konsumisyon. Gapati kasto nga pa nagparparikot ko. Ang kokid daw hindi pa ng tulong mo, iti asawak nga nangirumen kang ka. Gapati kid daw ka anak. Siyak titulungam. Tulungan na kumanak ko. Iti nadagsan unay nga problema. Tulungan na pangasim. Pimanawak manong nemi kat siyempre kak idisalad ko un isalad mi ti asawak kat dito'y kong intuloy. Tinaganugog. Kaputi sakit ka manikriknak. Kaputi maipalagkip lang arod tinapalapas. Di manon dito'y ti asawak manong. Rolly, gusto ko na ni nanang mo. Gusto ko na ni nanang. Saan? Nga ti asawa na. Nga aksyoman kang katitulungan. Nutikat ni nanang mo. Pakawanemon ti asawa ni nanang mo. Di ka di marigatan. Italang apo. Nangagkuamin ti salitaan yo. Nga talo. Italang amok na bayagan nagdandan nata. Italang amok nga dagahin pampampanin nagkura. Iti kaungam. Ti amok ka natayan ti amam. Ti madagahin magsyumang ka. Mamanumat nga sumarongkar. Dananan mo dito eh. Diyak pinakit-kina nagkikapsat mo. Karen, saan nga sinsinan ti amin? Agpeso data, saan pa yung angasinsinan ti amin? Saan ka kaniya barigatan? Nagtuloy nga da, napinpin nga kura, iti kaungam. Masyan ka umakin nanang mo. Ninanang mo ti kasyam saan nga tagsyuman keng ka. Waling gali. Noon yaman ti kasabulan ni nanang mo, tulungan. Simublat ni Lola Manunemi nga imahig. Irisilid. Apo, iti kang kanayon kung ibagbagakin ka nga ni Apo Diyos, mamakawan to, payan ng tulaki din ti tao. Depende, Lola. Di madla Diyos, idag ko na. Nga adda di kiti mapakawan nga basol, addamet di kiti basol nga saan nga nasken mapakawan. Ti basol kanyak, nagsyuman kanyak, kat saan na rumbing nga mapakawan. Anak, ngem ni pagpagapong kinil, nanang mo. Ang paling ka nalaganda nga basol, taninanang mo matutulungan. Nga tiyam mo, ang mga doday tanto ti kapunan, no api ka agbalbali ton, ti asawa na. So, siyahon nga lulam, anang tultulong kang ka iti apo, iti kasyamet, ta anak ko, ninanan mo, nga agproblema. So, nga pang naasim, Rolly. Tingkay nangigan, papaghayam kat sumagmadulay nga paset ti pagkasalitaan ni Rolly. Ngayon kay mangigan, ti pakabuklan to na ito nga pagkasalitaan, into no aldaw, 12:30, ginganat 2:00. Iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025.
Babaen kini Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ken ti program tinga lagip tinapalabas iti DCJC as Action Tragedy 1 ni manong nyo Nemi Ruiz nga host dito nga program. Tingin nyo ito kaya talagang heavy drama. Heavy. Mabaling sumurot kay itong agsangit. Gabat kas ngayon, iti udyanan na, amo yun, dumaten no, anyan to ti paggatungpalan na. Ngayon kasano, iso ngayon kay to dinggen, papagayam. I-share ko to, ti program ang tingang lagip na palabas, in 12:30, iti page ni Paring Ray, nga iso itati man tamayo nga pagbibuyaan. Nagbibuya kayo? Happy watching, paki-share, paki-like, hanggang pa nakapagpalo, kada iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Centennial Award. Pakipalo. Kahit no may upload dun dito nga video, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kay kuma. Wala ka di, pamagayam. Umadanin, gabot tanay. No, kalpasan to natin ang bulan ti September. Mamatay ito ni sa sinot ti 10th. Ay 9th pa lang 9th grand finalist. Duwan tulangin nga bulan. October and November. Saan nga malaplap hang mapupuutan ti panaglabas ti panawan. Diba? At hintay ito ti bulan ti December nga panaka-i-award. Nagiti darakil nga premyo. Kas iti grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga makaawat man iti 5,000 pesos. Diba? Opo. Sabi ko ituloy ni Apo Diyos iti kada ti salon ate amin. Tapno mapakadaan tayo detang aldao anisang sangayan. Okay. Ket kablawan teman di kitay madamang agbubuya. Thank you for watching. Kasama tayo nagkita ag-share ag-like iti page ken YouTube channel ni Paring Ray ni Arlinda Estabillo dito Hawaii. Kasama tayo kini Mr. Aurelio Cresta Jr. iti Hawaii. Di Norelin Perdido Tamala iti Bahrain. Kasama tayo kini Harmes Pascua iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Dumingsil Adorada iti Paris, France. Opelia Magawisan ni Tina Paharit iti Montreal, Quebec, Canada na ito, diba? Mary Jane Guzman iti Lawag City. Vera Gucos Bacani iti Manila. Josephine Stango Tessa Serrano iti Macau, China. Laumatang kini Nena Patricio ni Jan Villanueva iti Bintar. Feli Caser iti Talingaan, Lawag City. Ni Ami Akuba iti Simi Valley, California. Elsie Marcos iti Canada. Ni Lilibet Cariaga iti Luna. Ni Larry Bumanglag kasama tayo kini Vivian Natividad iti Abulug, Cagayan. Okay. Thank you. Iti panangkad kaduhayo kanyak. Aging kamanin sa balinto ang video. Papagayam ket padaanan nakpanan na ti Dear Manong Naming programa. Iti Dear Manong Naming page. Iti kalman awanak. Tadaget together mi nga nagiti padang nagigan iti radyo. Kaya mailiwak mo kadakwada ta adun nagiti okasyon nga sa anak ni matandar. So nga imatandarak iti kalman. So nga awanak iti Dear Manong Naming ken iti kalman laeng. Ngamito na ito nga daw padaanan dak Dear Manong Naming ken iti kalman laeng iti page nga Dear Manong Naming. Salamat po. Iti kay panagbuya. Thank you for watching.